Litial re anakuan. Listolbal utlishnahual salisantilhu nokoshkechistawal ru lisrahom di Dios chiris listenamit uchan ru listialalil reshloqoninkil. Sa istolbal lisantilhu utsilbal sa nakakeretal nakaanjun lihu linashcholob ripshkones. Denau litial utlitial ta ajabang kere. Denau litial utlitial ta ajabang kere. Tenau litial, utitial, ta achaban kere. Salak ulbal salikangelain, litial re anakkuan. Chiruli kakangelain yoko chi shnale bankil. Hunhung re blipatsok, limare nangkapahanua kuiblaat, chirish lischakrab li Dios. Rikini ratini Dios yoko chi sumenkil, ut yoko chi shnale bankil, karunarach chepal li hunhung chi esilain. Renachcholchok chiku eblipatsok hain. Kauresia kui chapchaklasan tilhu utzahun komunil katikibak litzolokain. Nikela bokbal barkikuangat kui inakshulu hun kamukakla kui lobal utotihok renak totzolok. Tihonko. At kadios likuankat salak o hadibal salichosha lo onimbil uterosimila kaba. Churuli honalay nakabantyoshia kwe naknongkwa hunahi sa siyam shkush lipuk tesibal atin hain. Uthokan kahkwi, nungkwa hunahi, rikideb lika komon li yoke, chirilbal li esilal hain jalakbar yo chipuktesimang. Bantyo siya kwenak, nangkatoong ke la santil atin, la santil chakrab, ut la santil musik li na hunahin ke sa hun esilal at kadios sa hun nawom. La raom tasyak sa likaben, ut la kosop tesiyom sa shbin litzolokain. Tas kabalakwala li Jesus ng kotihok, o kang tasyak. Amen. Hokambi, yoko chitiklak chinalebak. Saliratin ni Dios ut yoko chakchiatinak chirish li santil chakrab li Dios. Renak katikib li solokain kwa huli ben patsok li nakotaw shkots balakwe. Marea patsoma kwip harub beb li chakrab li Dios. Nakotaw sumenkili patsokain chuhunak kwa akwesh banak saliratin ni Dios nakataw. Laheb chiribil beb. Laheb. Salihu Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 u 13. Nashcheque chihocain. Haru li chakrabain li kishpuktesili Dios chokrelish tenamit. Nashche li versículo 12 que chihocain. Arani kakwa que sharatina chaktoxashirisham la esh kerabishtia liratin. Aban maka keril. Kahkuishtia kushech kerabi chenak naschelah Moisés relitanamit. Udi versículo 13 na sumeke jihukain li kakwa kishke chenauli sumkuank ut kishche ere naktento shkangelankil ruli la heb chi atin li tzib ambileb chiru kuip perpokilpek. Li ratini Dios chochish cholobankilarin li la heb chi atin. Hokanak nikakabai la heb chi atin homanak la heb chi chakrab. 10 mandamientos. Parpeke tzibamang, litzibam bilchan chiru kui perpokilpek. Atin rarokil mukoyokota chichebal kui lichagrab, inka, mukoyokota chichebal pelep chi atin, chimoko kwashakib, chimoko ob. Laheb chiribilep rip sashnaach. Hoka anak kuinakaheb hunak re, kuinakakeh hunak spen, Mukoyoko tachikshbanun kili rusilali Dios, listakli Dios sakaben, joralashkahol. Joraknashchili versículo 13, lilaheb chi atin likitzibak chirukui perpokilpek. Hokang tzakal, laheb sashnaaheb. Hokanak ninkeli sumenkili patzokain, harubeb lischakrab li Dios. Harub li atin tzibam bilchiru, laheb chaniratin ni Dios. Kwa huchikli patzokli, shkapatzokli nakotaushkots balakwe. Arukish baanu li Jesus rikin li chakrab. Kwanin kishcheli Jesus kichal risinkish kwankilish la heb chichakrab li Dios. Kwanin kishcheli Jesus kichal chirisinkil chishkhunish kwankila leb li chakrabaan. Anakwan rubelah chikli rushtan li Dios kwanko. Maagachikah enak tkashokeb li chakrab.
Inkachik truq takik echu uheban. Han reep chak la judío. Han reep chak lishtenamit li Dios li ke kwang chak saeb li nakter kutan. Kwang sut nak nang katyechi hogan. Habanan, karukish bahanu li Cristo Jesús rikin lishchakrab li Dios. Queretal. Salihu Mateo capítulo 5, versículo 17 y versículo 20 na sumeje li patzokain. Makish mushru lish santil chakrab lish chukwa li kakwa Jesucristo. Makish tsektana, makish mahekwa, makish heb, makish hal, makichalsh kebal ak chakrab sa shna aje. Makish kesh komon, makirisi hunak shletril, makish ke hunak chikshpenich inare talil. Karu kichash banun kili Cristo Jesús rik indi chakrab bebain li ak kohkoke. Shbanak ani nakatake lischuam li Cristo Jesús. Utkwi lischuam li Cristo Jesús nakatake, tentota kakatya karu kishbanu li Jesús rik indi santil chakrab li Dios. Hokanak nascheke li versículo 17 chuhukain. Meikosh la nakshinchal chish sachbal shkwankil lischakrab lah Moisés ud ebli profetas. Par kwan kebli chakrab eblah Moisés. Makichalah Moisés ut kitzibak shkunes rib ut kitzibah nabali chakrab jal rik inshkaush inka. Sa ebli nakter tzolok li akshkabanu chakshakere tal charunak li Dios kishkos li esil relah Moisés. Nakanaw naklah Moisés kitzibah li hu Génesis, kitzibah li hu Éxodo, kitzibah li hu Levítico, Números ut Deuteronomio. Ut nakatyakwi naklah Moisés kitzibah li shule kawaho. Abanan, li Dios, arin nascheke, li kakwa Jesucristo rin nascheke, me koshlan sinchal sachbash kwankilis chakrab lah Moisés udebli profetas. Par kwankebli profetas. Kablahu ebli profetas menores na yeliman creeb, ut kai bebli profetas mayores na yeliman creeb. Kwanklish huli kawa Isaías, kwanklish huli kawa Jeremías, kwanklish huli kawa Ezequiel, ut kwanklish huli kawa Daniel. Ut kabla huepchik sashna ahebli huncho lepchik. Profetas menores. Mare aqua biom shkaba liqwa Naum, liqwa Bakuk, liqwa Jonás, liqwa Oseas, liqwa Miqueas, chish hunileb ha inem. Li Cristo Jesús chochis chebal meik oshlanak shinchal chish sachbal shkwankilis chakrab lah Moisés ut ebli profet. Inka shinchal chish sachbal haan, shinchal ban renakta tsaklok ruchan. Karu chochis kutbal chikuli Jesús harin. Yo chiroshlok inkilish santil chakrab li chikwabech. Yo chiroshlok inkilish santil chakrab li kik emank. Reheb ebli komone bain sa eb chaklinakter kutan. Utnascheli versículo 18. Relik chityal ninkie ere, naktohkwan klichoshachok, ma hunch letril chimokosh ina ehtalili chakrab tanumer, chinkatash benkwata ulman chishunil. Atin rarokil. Li Jesús kishcheli mokoshinchaltash kebal komon, chimokosh hebal, chimokorizinkil. Enton aktab anuman chishunil. Honak tzibambil ak hoka ankwang chan li Cristo Jesús. Versículo 19 nascheke, hokanutan li anita etok hunak reeb li chakrab hain, kachin ut tishkut chan chi hokaan chirueb li tenamit. Haan hual kachinak sash ni mahkwal kwankilal li chosha, a ut li tapabang kre, utishkut hain ni makslokal sash ni mal shkwankil li chosha. Li Cristo Jesús huneli kiroshlok i li chakrabain. Ut matohota chik lish laheb chi chakrab li Dios. Li laheb chi atin li kitzibamang chiru li kwib chi perpokil pekain nishkek echakretal sa lihu Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. Anakwantin ke hunchik li patzok li rosh patzok li nakotaush kotzbal. Aruna jech na shtaw lish naleb lish banuom lish chiom li kwink chiru lish laheb chi chakrab li Dios. Sakalan chikatin matruktin juntak eta lish banuom lish chiom lish kaush li kwink tradición na tielimankre rikin lish chakrab li Dios. Matruktin chenak li tradición utish chakrab li Dios juntak etak lish kwankilaleb sa lika kwanhik. Pero nas cheliratin ni Dios rikinain. Lihu Mateo capítulo 15 versículo 2 nas sumeke chihukain. Shbanak hebla judío, kwan ke bahkwilish
nalebe cuanque bajuilish kaushe, cuanque bajuilish tradiciones naruna kachelik lik ainaqep chishbanunkil. Habanan ni Cristo Jesús kish olo aruna banuman krikin ni lahep chichagrab uk aruna banuman krikin li chalshka ush li quink. Hogarak nasheque li hu Mateo capítulo 15 versículo 2 chuhokain. Kaut naqeb la solom nenkeshket likutbil chikush ba nebli kashe katon. Lishkutumeb li kashe li katon. Shbanak inkanenkesh chah li ruqeb nak nenke kwaak chanakesh kwech irish li Cristo Jesús. Habanza li versículo 7 kwa hush sumenkili patsokain. Esh kapak al chanakish li Jesús reb. Tial li kishche la Isaías cherish la esh. Li versículo 8 na sumenchi hokain. Li tenamita in rikinch tsumal reeb ninkinesh roshloqi. A utlish ole nacht kwan kwikin. Li versículo 9. Maka nak ninkinero shloqi. Shba nak lik arunen kesh kut chirueb li tenamit tial shtaklaome li kwink. Li Cristo Jesús ma hunkwa kesh loqal. Lishka usheb li she lishtoneb chakla judío. Lishka usheb. Tial shtaklaome kwink chanak kishkaba ili Cristo Jesús. Hokanak ma hunkwa truk nak takache. Naklishka usheb li kashe li katon tradición humana, tradición na tieliman kre mokotruk tatakahuntak etarik inish santil chakrap li Dios. Tial shtaklaume kwink. Tial, mare kwan chabil nalep chisa, mare kwan chabil ka ushek chisa, habanan, kwili nalebeb hain, kwili ka usheb hain nakataweb chisa. Nenkesh mushru, lish lacheb chi chakrap li Dios, li lacheb chi ati na indike tsiba mankrikin rukruk li Dios chiruli kwip chi perpokil pek hain. Tial shtaklaume kwink ut inka truk nakakeb sa renaktesh, tauraksh na lish lacheb chi chakrap li Dios. Hokaan, li Cristo Jesús cholchoru ki atinak. Toshik salikapats ok, relitzoloka in yoko chishbanunkil. Ma angel runak tin shok chishuneli laheb chichakra. Karutruk timbano rikinain. Atin raro kil. Angel runak taka shok chitzakal reirulish laheb chichakra blika Dios. Mokotruk tanak. Inkarak tin shok link anawulak chiku. Tiyashbanak lain nashkein chakilal li chakrabaan inka atakwak shokbal. Mokotruk tanak timbano haan. Shbanak salihu Santiago capítulo 2, versículo 10, nascheque chihokain. Chan rueb ebli komon, chan rueb ebli poyenam, li ninkesh kaushla hun, honak kwib akwi naru, ninke shokut li hunch oleb chik naru na tsektana mank. Nascheli versículo 10. Li nashpap chishunili chakrab, Abanan, kui nashket hunak lishtaklankil, ruchil nashket chishunil lichakrab chanak nascheli kawa Santiago. Hokan, kwan laheb chi atin, laheb chi chakrab. Kui nimpap chishunil abanin ket hun jokin chishket bal chishunil chan. Chishunil li laheb sashna ach jokin chishket bal chihunak kwa. Moko kakta kui haan li jokin chishka ushlankil, li shinket jokin chishket bal inka. Yo kinchis katbal chishunil chane kawa Santiago. Hokanak mokotruk ta tinche kwashaki bakwitin shok, ele bakwitin shok inka. Dento shok bal chishunil. Banak kwinin ethun yo kinchis katbal chishunil chan. Barkwan kreb li laheb si chakrabain. Nachah ko chaku shok bal. Ut barkwan reb li laheb si chakrabain inkache hain makain chah kilarikin narunan shok. Chisalin chol. Habanan ka usla chi usli yo ka chishbanun kil. Shbanak kwi khunre li laheb nakaket. Yo ko chishkat bal chishunil. Utaaning anawlak chiruli Dios. Nakotaw shik chik sali ropatzok. Relihonal hain. Naschechi hokain. Karujo al angel ru. Nak la anakin a judío. Homanak la enakin a gentil. Karu angel ru.
Salihu 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, nasumeqe li patsokain ni apóstol Pablo. Shbanakwang sudnak na tielimang klichakrabaan kahkwire chakla judío. Lao anakwang koru belirustan li Cristo Jesús. Habanan, relik chichanak mongkola ohota judío. Makakahkwire judío kikemang chaklilaheb chichakrabain. Nascheqe lihu 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, chihokain. Li circuncisión makandarach nasche, hokan kahkwik li kwank, chimak haan. Li naahmankru, haan shpabankil li shakrab li Dios. Atin raro kil, makarek naklaatah kekchi, makarek naklaatah kaslan atin, makarek naklaat lahkan is, o nakahalante namit, makarek chiruli Dios hain. Linarah li Dios, honashcheque, nak chikahunilo tento shpabankil li shakrab li Dios. Haan nitrah li Dios. Parnang kachalchak, partyo la henakat, aniat laat. Mag-are ka anchiru li Dios. Litrahban li Dios sa anak kwang kunakla chol kwang kunakla kwam, linashpa li chakra li Dios. Haan li naulak chiru li Dios. Honak na sumeche kulihu 1 Corintios capítulo 7 versículo 19. Li apóstol Pablo chol choru nak nascheque. Hokanak mukotruk tatatye laat. La inshes kutsak chikua inchalen sa linyo lahik ut aring tingkamk. Inka atin raro kil. Tial kwan hun la tiklahik. Ut kwan hun likosohik. Habanan sa lika ihik sa lika papal. Kwinaulak sa lika chol chicholak chikuli esilal hain. Kau naking atakatiki. Shokbal uchpabangkil lis chakrab li Dios honak nascheli santilhu. Haan kakwireb li chut haan. Chokela o inka. Mungkoho ka anta. Shbanakarin makash kaba chut. Makash kaba molam. Makash kaba li hunghung. Chinahek barkwi na usmang chutlak. Raklal honal nak na onimang kaba li Dios. Maka. Arin rechish hunili poyonam li hunsutrach li shkwanza shpena ruchi jojain okbil chishpabankil li santil chakra li Dios. Toshik sa li kwakpatsok. Nascheke Jehokain. Honak nascheli apóstol Juan. Chanru nanaumank naklao nang kanauru li Dios. Chanru nakutun sa li katyuam nak nang kanauru li Dios. O de kawa Juan nascheke sa lihu 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 ut 4. Jehokain. Haanain li kames matyech, chirish li mak, ut mokokaktakwi chirish li kamak, chirish ahbankwi shmakeb chishunil li ruchichoch. Haanain nakanawkwi naknankanauru li Dios. Keretal, haan hainchan nakanawkwi naknankanauru li Dios. Ut lipatsok manangkanauru li Dios. Chanru nakanauru li Dios, uti kuwa huwag nasche Jehokain. Kui chanak nasche, nakapape lishchakrap chan. Atin raro kil. Kui nakakaba iki paralash ka holi Dios. Kui nangkakiela at naknankanauru li Dios. Kui ninkiela in nakninauru li Dios, mukochan kintalain, chan lisantil hu. Nakutun naknankanauru li Dios, naknankatyu ami, nankakuoshloki ut nankashok lilaje chichakra. Hokancho chiche bali apóstol Juan. Li versículo 4 nasche kuchikeche Jokain. Kui hunak na tiok la ini nauru ut kui inka nashpabis chakrap haan ahtikti ut maka litial rikin. Atin raro kil. Ut kui inkanas pablis chakrap haan ahtikti. Aali kabokbal. Shpab angkilis chakrap li Dios. Reschep anak ng kanauru li Dios. Reschep anak ng kanauru.
tento takashoklish la jeb chi chakrab. Kui inka, lirati ni Dios nan koshkaba hijo ahtikti. Utlitiktiik, haan mak, utlimak nas kamchak kamk chihunalik, yoko chikatok atin. Hoka anak, kui anak kwan sale katyuam. Toch machina katikip shokbalish la jeb chi chakrab li Dios. Kak ekretal karu yoko. Mi kabalak ikib. Shbanakin ka truk takabalak ili Dios. Mahun naru chibalak inkre li Dios. Naru nimbalak iyep likwas likwitsin. Habanan. Chikwi wilkwip. Muko truk ta. Naktimbalak irak li Dios. Lain naru nimbalak ikwip. Haut li Dios naskeling bokbal. Renaktin ta siyak salinale ba inre li balak. Utin sol roslok inkil di santil chakra li Dios. Renak torakek sa liqatsolok hain ako tawshkots wal hunchik lipats okchok akwe. Renak takasume. Chanro nakakutnak ng karali Dios. Charo nakutun sa linkyuam nakyokin chisrabali Dios. Nascheke li 1 Juan capítulo 5 versículo 3. Chihokain. Shpanak hanain li shrabali Dios. Ko chankin talain. Chan lirati ni Dios harin. Chano nang karali Dios. Naschie. Nak chikapa eblis chakrap. Ut eblis chakrap mongko alep tachan. Makwap yom li esilain. Kwan sudak ni kescheke. Chaah shok bale eblis chakrap li Dios. Kau shok bale eblis chakrap li Dios. Mahun naruna shokokre. Inka atin raro kili apostol Juan nascheke nak mongko alep ta. Habanan, nakutunin raom chirish li Dios, naknasche, naknimpab eblis chakrap. Nakninkelin chol jishu amin kilis santil chakrap. Aran nakutun, naklain nimpab li santil chakrap li Dios. Hokanak sa lihu Apocalipsis capítulo 14, ut versículo 12 nascheke chihokain. Arina ahman cruz kuyu mebli sant, ha anebli ninkeskes chol chirish, chakrap li Dios, uchispab ankili Jesus. Ha injun talil, linakutung sa lischut li Cristo Jesus sa ebroso hikeb likutan. Lininkespab li chakrap li Dios, ut ninkeskes chol chirish lischolo waom li Jesus. Atin raro kil. Chanru yoko chiske balekatyok. Honak naskultikake lihu Apocalipsis capítulo 22, ut versículo 14. Us shakree blinengeshpuch lirakem. Chihoka ante ruk. Chitzakon kirkin li che nak eok yuam. Ute oksa ebliroke bali tenamit. Us shakree. Naktohkwan kliho nalchokhe anakwan. Honak nasche. Chishpuch al. Lika. Ut nakanaw nakain ka kwinabanumang sa skik eli Cristo Jesus ut ratawin kil shbanung kil li rahom. Hay natkeb li patsokrish kakot sa litzolo ka inanakakwan. Nakoy beninak li hunghung chisuming kil sholaru. Dikini rati ni Dios. Katyalak li kake. Honakishbah ni Cristo Jesus. Roshlo in kil chakrab li shukwa. Shu amin kil. Uchis chalpalish ke. Rikin li hung krehe bai. Hokanak ning kela bokwal sa hunchik li honal. Chitsakong chikotsok. Reschal balaka tsil balrish li chakrab li Dios. Salat yuam, salin yuam, rahlal kutan, nakto sa kewing. Kak ektasyak sa likakaush. Shuamin kil li santil chakrab li Dios. Hung chakrab li takak echikretal sa hulit sulok li nangkoshk echikwang. Chi achabambil. Shurub la kuilobal barvinin katawmank ut dihon kore nakkarak litzolokhain. At ka Dios nakabantyo siya kwe naksalihon alhain ang kwateng ani chistil balrish li chabil esilal. Li esilal li nakyok yuam li nachala kuikinat ka Dios. Chuateng anik chi charabalat ka Dios chi shokbala santil chakra.
baran que taumani qasli qitzini qakomoni yoke chikutzokrik ini esilal hain. Kuito hosh ben su chulakli esilal qa Dios. Den aniebrik in la santil musiq erchista walru. Uchichu aminkilat qa Dios. Kwan sut naq. Nachalzali qaka ushna lebe. Chirish naq al chaah. Kau chichu aminkil. Habanan honak naschela santil atinat qa Dios. Munko aletta. Hokanak eta shaq sali qam sali qachol. Chiske bali qachok. Akuch ben. Chichu aminkil. Li chaqra beba in li laheb chi atina in li kacholo bebat qa Dios. Re li qustan. Re naqsa tuktuk kilal kwan qosas bena ruchicho jain. Li nanko eski kwang chi abambil. Salakuk nakakanaqim sashkabalak wala li Jesus hoka angtashaq. Amen. Shkotsoka kuikin la kwami wa herberteni. Chakwabishka sutil itzoloka in rajlal sábado. Chalenza kwaqib jonal reli eku toqsa kuqub jonal reli eku utrokan ka kwini qakela oqbal naqchakulani qetalil sali Facebook tuataw jo adventistas qeqchi utuataw kwi jo la buena 94.7 FM li Dios chosob de sin qakwe toqsa junchi jonal Liyal reanakwan Aran kichashkos elinim la shulsa ishbeni ishk. Utko ochish tialbash metzeurik inebli ralalshka holi ishk. Dijo kialchike kanak. Anebli neke papanre lishchakrab li Dios. Utneke eskulasa eschol lischolo paom li Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.